See the nature. Oh my god, I like it. Tugere mu gihe cya sama. Umva kino giti kiri gusa neza, sinzi niba muri kuyibona. Bino biti ubona ukuntu bikura bikaba binini. Iki ni igiti kimwe ariko cyafashe urugo rumwe gifata n'urundi. Aha hantu nzahakorera indirimbo. Ndimo nategura indirimbo nzakora. Murabibona gute? Kiriya giti cyo cyarihese baragikata. Dore iriya ndege mu kirere. Hari abantu njya mbona bashyize mu kirere cyabo ukabona ni ubururu gusa nko ku nyanja. Ariko tugadore mu kirere cyacu ukuntu hasa. Uyu munsi twagize umunsi mwiza. Umunsi udafite umuyaga. Umunsi udafite izuba ryinshi. Turi ku kayagirizo kuva mu gitondo. Kuva mu gitondo twibereye ku kayagirizo gusa. Ubu ngubu aba ari umwanya mwiza wo gutembera, wo kuwokinga, mbese wo kwicara hanze. Tuba tumaze umwanya munini turi mu nzu cyangwa turi mu kazi. Iyo habaye umunsi nk'uyu nguyu rero, abantu bavuye ku kazi, abantu baragenda bakicara hanze, abantu baragenda bagafata umwanya bakicara muri natire. See the nature. Mumeze mute? Nabasuhuje, Imana ibane namwe. Nizere ko mumeze neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Vuga Time TV, kora subscribe. Nawe dusanzwe tubana umunsi ku munsi. Ni iby'umugisha kubana namwe. Tuzongere mu kiganiro cy'ubutaha. Mba ntabyo nazabereka.